Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sipor nga ikyong in prolong election MDC no mentapat phai sa tay rupra phai sa rupra ngamtip lakin prolong em ya ke MDC election bandai tang ata kila petru ani tip kumno bangin pendai tha kumno ban penjakno e kala rupra kumno bangin yo ban tano igini ginong kersan pra kanang baka alpu prati kanumlong kumalong menta mereka sikwa menong tangkan ni kibriu menta hapu kileti GP kilong kibriu kibasta kijupek don garanti na em kali katiar lada katit jingkit yang don garanti na em lada kasniu no posis nem uto unong diong em ha Sansnem garanti laragas niu penpai no ngiru ngel ayo igi bakum kita ti geno kesya kibal a garanti dingi bomdai tagampi ne MDC Emily Azara Pupraru yin pinjo the place of the people party kata gede ka garanti gede namdai kata kadai ne pigi pada piang nang ni syakmat ko kinangilam John the boys of the people party what to slay MDC in job Emily Abu Brang katay nande amar kata daw ngem song nang scam bo Abu Brang onde pali John the boys of the people party dan session Nakwaru panpen kenal. Baga boys of the people party kelawan rakyat rukun perkat kalau temai hagi cimut perkat jangan jadriu. Bahkan ni rukun perkat kalau temai kalau yok jaka kalau besut kalau syang ne hagi cimut perkat jangan kipat bak. Bagai kata rukun perkat temai. Kamdai tangga bela election klaim pisah. Kamdai kata ke klaim thawai klaim doi kani kala pau perthai mata ka hadu pa imadu ai jiro imadu ai jiro oh shisha klaim pisah kisong jahi kiong mentangin hap hek le lang no imak larang bakla no kiong tentang bagi hap le lang kabut min suati le kumno pelang sel thoi nomor kata tahu ken kiong ngile kumta te onsedon sibun kibon le menle hagadur jongga VPP nang le syakma ko kipat ba ijona ansadan kiban wan kiban umpelut pisa oh kiban le kumbale dagalenti nrei oh kipat ba syania hangi kinongelam bangin kedau lenti yapi kipat ba wat